Akiaria aritora-inĩ rĩa wĩyũmĩrĩrie Gofet kaunti-inĩ ya Laikipia, mũmbunge wa Laikipia irathĩro Mwangi Kĩũnjũrĩ athiĩte na mbere na gũtĩtĩrithia bata wa icera rĩa President William Ruto gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Kĩũnjũrĩ augĩte President arĩ na wĩra wa kũruta na arĩ na wĩyathi wa gũthiũrũrũka gĩcigo-inĩ gĩkĩ o ta ũrĩa akoretwo agĩcera icigo-inĩ ingĩ. Kwa hivyo sisi tunaweza kaa tuseme Mount Kenya region hatutaki kusikia serikali ambayo iko. Serikali usipoisikia miradi pia itakuwa nyuma. Sisi tunasema ati kwa kuna roadside declaration. Lakini kumbuka kitu moja. President akisema ifanyike inafanyika. Kũringana na Kĩũnjũrĩ gĩcigo gĩkĩ kĩahota kũrwo nĩ maciaro ma thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ũndũ wa kĩrĩa arauga nĩ kũhĩtithio gacĩra nĩ atongoria arĩa mararegana na ũtongoria wa President Ruto. Sisi watu ya Mlima Kenya tunaringa kidogo, hatutaki yakuje, hatutaki promises zingine, lakini already what we are fighting for are those things that were promised by Uhuru Muigai Kenyatta. If you are fighting for those promises that were made by Uhuru Kenyatta, why don't you be prepared also to fight for the promises that will be made by William Samoei Ruto, even if it's another 10 years to come? President akifika, tumpokee kwa njia mzuri. President akifika, apewe heshima ambayo inamfaa. President akifika, tusiwe sisi sasa ndio watu wa kuchukua mawe. Sisi tunajulikana ni watu wa kuchukua panga kwenda kulima. Si watu wa kuchukua mawe kurusha. Nĩ areganĩte na ũhoro wa kwĩrĩkana atĩ mĩbango ya icera rĩrĩ ĩrabangwo kũrĩ na kĩrĩgĩrĩro kwahota gũgakorwo na ũregani mũnene wona President akinya gũkũ. Kuna watu wanasema atijui atataenda mikutano ya hema mahali ambayo hakuna watu wengi, atatafanya mikutano ya boardroom hakuna. Tunakuja mikutano ya hadhara mbele ya watu, tusikize watu, wale watu tuliomba kura, ile ahadi tuliwaelezea na tutaweka ahadi nyingine. Kwa hivyo itakuwa ni hasara yetu sisi watu wa Mlima Kenya kusema ati hatutaki no more promises, ati yeye ni wa urongo, anafanya nini? Wacha tuje tudanganywe, tutakuwa na kitu ya kumuelezea ulitudanganya. Already as we speak, projects have started going on now. Projects are being done. Ukiangalia barabara zote, contractors wameanza kurudi. President erĩgĩrĩirwo gũcera kaunti-inĩ cia Nyandarua, Nyeri, Murang'a, Tharaka Nithi gatagatĩ-inĩ ka ingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.